Шеш пілмеші ячелі Чуваш патшалық Шамрыксен театрынче сагырвын сакырмыш сезон учыльчы. Шаккон Чувашсен аваллы хишинчен каласа параган шене спектакль сцены чине тухря. Пьеса авторы Юхма Миши, режиссеры Вячеслав Оринов, музыкине Лолита Чекушкина, черно-художники Валентин Федоров. Шене сезона истории хайлавба Чуваш халыхене иртне күнжулне сынарланы чи хаклы буянлық ятлы спектакль беушны пілдерішлі. Куш Шамрыксен театрын репертуаринже хамыр авторзем сумра буласа шанмамай барать. Тван халыхын авалық ешінжен нимде білменшінна шак халабын теп шоушне тюрегінан сейлме ансатмар бұл. Тересібе спектакль Чуваш мінле хвада була паянхи гунчен пурынса жетме, малала адаланма бұлдарнын выртынлық нетепчені. Ибирунда хызен бурнышне хергенмезір халық телейбе буласлық ешін грешне паттырзен сынарзене куратпыр. Әмірзен соны кезенде хамыр мүлерек пуян культуру туприне жуғат сабыныне пущери давра шоғышласа еледінде күшкірзай рескелзе гаять тет енеслу ролінде Венера Пагильдина. Кувыл малала пурнма выйгал парать. Хамыр айбір кыштақ манны бұл камземе бір, мәндіслі жинземе бір, кыштақ чуғынландымыр бұл, чунзембе, вырысландымыр бұл, челхебе. Шамбада шак спектакльде берін чунзем каялла толнын тойнать. Халығында кураганында перее курса шакна туяса шанас келет. Берін жіне аннезем, шурашты кірзем, арымзем, шаулымырдем ағымырзем, азатезем бе азаннезем бұғашы, бізем бере шанашы, тубады бар, хамыр яда, хамыр чиза, азатезен чесне үгерер мар. Тубады бар. Виталий Иванов театрда монтировщик пуза ишлеть. Вячеслав Оринов режиссер, Мургаш Адине премеш худ, артист спек сцены жіне духма ерікпана. Яваплы роль шанзабана. Эш онышлыгайсан, ебір Виталия Малашнеде искусство тебелінде гурубырха. Пужа шавында кірце ярза, хывын видеркаларза, шавына кадартмашкын шинзембетне илзе жидермешкін, пиде шымыл эшмартисе галашны. Кашны кураганын Чуваш историне пушламыжын жем бушлаза вештех пелес пылать. Чуваш халық был пызык халық. Енженде пілместін болзан, міле шина искалма булдаренес Чуваш тезе. Чуваш халыхе хожан мінле булзагайны бірге тәрлі историк, тәрлі галасагдардать. Тихаклы буянлық пьеса авторы Юхма Миши, Чуваш халық писателя. Әмір тіршібе тван халықын ертнеліхне туғышпа Европа халықезен историне деп черім. Ти авалхи сейзем батне шитрімдет. Чонлық батне вара шыраган анжақ жевғарма булдарать. Шак пьеса халық патесетешін пейде савынадып. Ебіна чуна барса сирена сирастада. Әметлене, шагынбек спектакль буласа, әметлене паян ситра. Шамышын театр неде, театр республикансы неде, артистіне, режиссера, музыка туаганныне, пунеде, тунда жерен тавдывадып. Спектакле пәдем труппа худшынна. Лолита Чекушкина композитор ядырласа хайланы кеведе, Алина Михайлова хореограф лартны ташысемде, пәршемелензе пире иртне вғыда илсе шидереше, паянхи жинжен шухыша яраше. Сагыр жолдан асырахизем валли десе палыртна хайлав, кашнин чунне бірса девет. Шавымбахинде кураганцен сымахисем видерюлен яныраше. Чундурда театра, шамба васказа пите келдемір, савынса. Евір бұқмашқын күмбек спектакль зене чун хумған зақтырад. Мінбе вишленне не білес келет, артистсем маттур. Шамрыксене келзек дарт молодец ұштады беп шкула зене. Пілчірвізем Чуваш мүле халыхе пушланза гайна, мүле евірлықсамзем булна. Кунда халвешшінетне, шапшуды ожы, залыра биде лайықларма, епчінда пурнеде қалады. Шак театра келзе жүреме. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Николай Семенов.